Soke ke tang dum siki ong lo lasi soke ris ka thailong jita kompo thalang ti ho do thau do lang soke ke tang dum siki ong lo lasi soke ris ka thailong ji kompo hai ke bai si putang te non an soke tang lapan ta hai ke bai tu album bang klang lela hai ke bai tu album le klang klelang sita non karbi hawa dim sunin sorong aje hut ke lamarjan paklang ponang ji lasi kachi se ke jendang atum ta dulu hai ke bai tu album ta promo klang el lasi full video ke klang je phanta der del pining a hai ke bai ke wangji bona wangji non ni phai trogor ni wangbeji non ke barla hidia saya por lasi arya king handro re pinta so ke ya tumdu lahai ke apor pen apor alam lo nikai alir lon me ke doji aphan ne alir chelong lo ar niwang ta ning ke hanga teng pen alir palon lo la solo ti ne chelupu la pen nang phan seng karong nang pipu lasi malong swet apor aphan sita momo ning chi biji aphan le klempon lo na well nele hanu sot kuru la sinang man pipir bo kaita nang tum phalam the apuru aning kanwang asom tak taksi pining le thot sita me hawar karbi rison mi sorong aje doji la jel bang sori sorim sorong aje long karbi lamar janta paklang ponji aning kanwang asom tak tak pining aseng kan long ko pia lamar jan si paklang pon meme ma lang pon lo na kecheng si non pai pai chik long ke klang ji alamar jan kalika lun kanarjan lun pen kasalamar jan aphansi lun kanarjan pula lun pen alam pangoi kung lapen anparta ma sabso pading muchot pen atumu padam jir lapulu tang te lapan ke lamarjan pula la sinon pai pai ni pai trok arni hake bai tu alun kan arjana bang nangklang po arni kremni production a YouTube channel ala pining a hai ke bai ke wangji bona wangji non ni phai trogor ni wangbeji good we are waiting for it Cetang pik pulute maduta ing hong pudi 27 July ni promotional video klang alo labang solo na hype lapuan lo hidi theklong le pin lang atum ta hidi don lo sok e ko son lo le po tum ta sok chili asim odon lo itum ke hidi ing hanajo sai ke klem po tang te abana pindeng rong ke damna ching thang nulu po ana pindeng ke ching thang pon bonta non hura sok ke itum ke apindeng ta kimi nang ji mura tum thi po dok dok por hur anta pindeng bang ke akimi nang ji pupo athe non si first time lang ke thiji mo photo long ne archi lang mission nang ji pupo karbiang long karbia lamarjan karele se komantulo puke arju si jok phalo only on during ZKYF. Adontu pining ko bibia lamarjan ke klang jini labang ke thanga berta vela. Sita isi lamarjan do pilong ria mekri. Nola bang so lamarjan pining ZKYF hut ke baklang ponje phan jesik chadang pon bom la. Nangke. Pining ZKYF hut ke klang ji lamarjan pilong ria mekri labang sola marjan ki ahok pera tumu pusipu chinthong kiri bi a Facebook page along alang tum shooting pon bom hut ma sab so video paklang pon pining lam marjan ke klang jiang theke lan sido non juthan pon nang makers tum kaneng je pon la pen alang tum social media handle long ki pipona tank pen inglong kiri sini production hin pen kiri pola marjan ta nang klang ta hai let's hope to come next nening je theve lahini ala marjan aphan ke athe lahini ala marjan ke international film pina la potsi la puson hopparoi pare theater lo maki paklang pon pedet ta hai la pen international film distributor tum phansi hand over that la potsi la puson theater lo ma la puson aso salong bangke paklang pon pedet ta hai ne mirbin la pen kangbolu te la marjan masi na than la dai jongsi la puson aso sa theater lo paklang pon lo po tang te a film a standard masi awedet po this may be the reason mate hula distributor tum pentong la person local area na paklang ponje phan bangke a right pipe det lone athe karbing nong lo make theater ga bedet ke
So this much for today. I hope you guys enjoy it.